Munyemerere ntangire mbasuhuza. Ese muraho? Muri iki gihe isi yose isa naho ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Turavuga isi yose isa naho kuko hari ahantu hamwe muri iyi si iki cyorezo gisa nk'icyacishije make. Bisa nkaho nta muntu wabasha kwihagararaho ngo ntagire ubwoba buri uko yumvise inkuru y'iki cyorezo. Inkuru yose y'iki cyorezo muri iyi minsi ibisa nkaho itubwira iti ushatse wagenza make kuko ibihe isaha n'isaha bishobora guhinduka. Inkuru y'iki cyorezo buri munsi isa naho idahinduka. Ngiyi imibare y'abapfuye, abakize, rimwe na rimwe ibihumbi by'abayanduye bundi bushyashya. Ubundi nkuko byumvikana iyi nkuru twakabaye kuba tuyirambirwa. Gusa mu buryo busa n'ubusekeje wagira ngo coronavirus ariko gakoko gatera iki cyorezo cya COVID-19 wagira ngo kazi neza ko tutagomba kukarambirwa na rimwe. Iyo katishe benshi bikubye ejo kaza kihinduranyije. Ikibazo ni uko kihinduranyije kaza gateye ubwoba ku rugero rwikubye urwo twagatinyagaho. Twese tuzi ukuntu mu minsi ishize ubwo hadukaga agakoko ka corona kihinduranyije kateraga covid yo mu bwoko bwa Delta yihinduranya abantu twari twahinze umushitsi. Indwara ya covid yo mu bwoko bwa Delta yihinduranya uyu munsi reka dufate umwanya tuyivugeho. Delta variant, indwara iterwa n'agakoko ka corona kihinduranya ikandura kandi gakwirakwira byoroshye cyane kurusha bene bayo nka alpha variant ndetse na COVID-19 mwenyewe wabonetse mu Bushinwa mu mwaka wa 2019. Bivuga ko Delta variant yandura ku kigero kingana na 55% kurusha izo twavuze haruguru zirimo nka COVID-19 wabonetse bwa mbere mu Bushinwa. Gusa nkaho ibi bidahagije mu gihe coronavirus ya mbere umuntu wabaga wayanduye yayanduzaga nibura umuntu umwe kuri 2 n'igice, Delta yo yaje izanye n'ikosora. Nibura ku muntu yifite ashobora kuyihererekanya n'umuntu umwe kuri 3 n'igice cyangwa se 4. Ibyo wabyumvise neza. Gusa nubwo wabyumvise neza banza wumve neza nibi ngibi. Gutyo wumvise yandura neza byoroshye ni nako ifite ubushobozi bwo guhitana uwayanduye. Ariko se mu by'ukuri niki wamenya kuri indwara ya Delta iterwa n'agakoko ka corona kihinduranya tunafite mu Rwanda uyu munsi iri no kudutwara abantu umusubirizo umunsi ku wundi? Kugira twisubize neza iki kibazo twibajije uyu munsi mureke twifashishe zimwe mu nyandiko zagiye zivuga kuri indwara ya Delta iterwa n'agakoko ka corona kihinduranya. Zimwe muri izo nyandiko zirimo nk'iz'urubuga WebMD Health News, ikinyamakuru The New Times ndetse n'urubuga Yale Medicine. Hamwe n'izi nyandiko turaza gusobanukirwa ngo Delta variant ni iki, ituruka he, yandura gute, ni gute twayirinda. Ndabasuhuje, nitwa Samuel Mugisha. Ikaze mu kiganiro. Tubahaye ikaze nanone. Icyorezo cya COVID-19 kigitangira nibyo twasaga nk'abihebye. Ibyo twese turabyibuka. Nyuma y'igihe kitarambiranye cyane abashakashatsi mu by'ubuzima n'imiti bahuze inkuru iduhaza amarira twarize twese twarayiganirijwe. Ibyo mvuga nkunze ko mwabyumvise neza. Iki gihe inkuru y'inkingo yararirimbwe byeruye. Iki gihe ubwo twasaga n'ababyina ku mubyimba COVID-19, coronavirus nayo yari iri mu myiteguro karahabutaka izi neza kugiye kutwereka ko icyo gihe kitari cyo cyanyacyo ngo byose birangire. Nibyo yahise itangira kujya yihinduranya. Umubyeyi wa zose ariwe corona ya mbere twamenye yagiye azibyara bwihinduranye kandi bwikurikiranye. Uyu munsi tuzi neza iyo duhanganye nayo kandi duteye impungenge ku rwego rutagira ingano ariyo Delta variant. Kugira wumve neza ko iteye ubwoba ku rwego rutagira ingano banza wumve neza iyi nkuru. COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta icyambere yandura vuba, mbese ikwirakwira vuba ikarembya vuba. Mu gihe umubyeyi wayo ari we wayibanjirije twamenye bwa mbere umuntu wabaga murwaye yanduzaga umuntu umwe kuri 2 n'igice, Delta yo nibura uyifite ayihereza kuva ku muntu umwe kugeza kuri 3 n'igice cyangwa se 4. Inzego z'ubuzima zimwe zo ziherutse kuvuga ko binabaho ko uyifite ayanduza nibura kuva ku bantu 7 kugeza ku 8. Ibi nibura byakabaye kuba bihagije. Gusa nanone Delta variant mu gihe umubyeyi wayo wa mbere ariwe corona ya mbere yibasiraga cyane abageze mu za bukuru ndetse n'abafite indwara z'akarande, Delta yo abana n'abato ntibarebera izuba. upfa kuba utarakingiwe gusa. Aha ibyago byikuba nk'inshuro 100.
tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo Imperial College London cyo mu Bwongereza, bwagaragaje ko abana bato ndetse n'abakuru batakingiwe, gusa by'umwihariko bari munsi y'imyaka 50 banduraga iyi coronavirus yo mu bwoko bwa Delta yihinduranya ku kigero kingana na 2.5 cy'ubwikube mu kwandura. Ku bantu batakingiwe cyangwa se batarakingirwa byuzuye bari mu byago bikomeye cyane. Nubwo dusa n'abagejeje ikiganiro kure, n'ubundi biracyasa nk'aho ikibazo mu byibanze twibajije tutarakisubiza. Delta variant ni iki, iteye ute? Iyi COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta yihinduranya ifite n'irindi zina B.1.6.17.D. Iri ushobora kuzumva barivuga niyo bazaba bari kuvuga. Delta variant iva kuri virusi uzumva banavuga cyane ariyo SARS-CoV akanyerezo kabiri. Mu kugenda yigabanyamo izindi virusi zisa nayo, abashakashatsi basanze Delta yo virusi iyitera isa n'ifite impinduka mu kudasa n'iya mbere yagaragaye mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Ubu budasa bw'iyi virusi cyangwa se icyo twakwita nka mutation iba yabaye mu gihe cyo kwikoramwo izindi nkayo iyo igeze mu mubiri w'umuntu, guherereye ahagana ku cyo twagereranya nk'amaboko ikoresha ifata mu turemangingo tw'umubiri. Ibiri nabyo bituma biyorohera cyane kwanduza uturemangingo tw'umubiri. Ikirenze kuri ibyo, iyi virusi yihinduranyije yo ikwirakwira vuba kandi igafata buri muntu wese uhuye nayo. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu kwezi kwa 12, iyi corona yo mu bwoko bwa Delta yihinduranya niho yagaragaye bwa mbere. Yagaragaye bwa mbere mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7 yari maze kwigarura ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubudage n'ibindi bihugu. Nko mu Bwongereza, iyi corona yo mu bwoko bwa Delta yihinduranya yihariye akarenga 97 k'ibipimo bishya bya COVID-19. Hanyuma Delta variant ntiyaheze iyo, yakomeje gukwirakwira mu bindi bihugu birimo nka Afurika y'Epfo, ari naho hari hihariye abarenga 1/2 bose cy'abarwayi bashya ba COVID-19 bo mu mpera z'ukwezi kwa 6 muri mwaka wa 2021. Uyu munsi habarurwa nibura ibihugu 10 byo muri Afurika uyu munsi byagezwemo n'iyi virusi nshya ya corona yo mu bwoko bwa Delta yihinduranya. Muri ibyo bihugu dusangamo nka Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda. By'umwihariko reka tuvuge ku Rwanda. Ibihamya by'ubumenyi bwa siyanse byerekana ko hari ugushoboka ko COVID-19 yo mu bwoko bwa Delta yihinduranya yaba iri mu bice bimwe byo mu Rwanda. Ibi byavuzwe na Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, Bwana Dr Daniel Ngamije, mu kiganiro n'abanyamakuru ku tariki 8 mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka. Dr Daniel Ngamije mu kiganiro n'ikinyamakuru The New Times yavuze ko biteje inkeke cyane ko abantu bazayandura bazaba bafite ubushobozi bwo kwanduza cyane bakaba bakwanduza abandi. Iki gihe ni nabwo yanavuze ko mu kugabanya ibi byago mu Rwanda hari hagiye kubaho gukomezwa no kwibutswa ingamba z'ubwirinzi kuri iki cyorezo, aho abarwariye mu rugo bizajya bifata n'umuryango wose. Ati niba umuntu umwe mu muryango agaragaje ko yanduye COVID-19, umuryango wose ugomba guhita upimwa nawo. Hanyuma yongeyeho ko aho gupimirwa iki cyorezo hari hagiye kongerwa mu gihugu, ntaho bari bagiye kujya bapima COVID-19 ku rwego rw'akagari. Ibi byarakozwe, gusa nanone mu kunoza ibingibi byose yongeyeho ko hagiye gushyirwaho gahunda ya guma mu rugo mu duce tumwe mu gihugu aho iki cyorezo cyari cyiganje. Ibi byo twese turabizi ko hari uturere 8 n'umujyi wa Kigali urimo turi mu minsi 10 ya guma mu rugo. Ikigo gishinzwe ubuzima ku rwego rw'isi ari cyo World Health Organization kivuga ko Delta yandura ku kigero cya 55% kurusha indi virusi yihinduranyije yiswe Alpha variant yabonetse mu Bwongereza. Iyi nayo yanduraga ku kigero cya 50% kurusha mwene wabo wabonetse bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Noneho ibimenyetso bya Delta byo ni ibihe?
Professor Tim Spector ukoreye ikigo Zoe Application gisuzuma ibimenyetso ku bantu banduye avugana na BBC yavuze ko ibimenyetso bya Delta birimo nko kuribwa umutwe, kubabara hagana mu mihogo, ibicurane by'ipfuna. Professor Tim Spector yongeyeho ko ibimenyetso nk'umuriro, gutakaza ubushobozi bwo guhumurirwa, ubwo kumva uburyohe nabyo byiyongeraho. Niyo mpamvu ikigo gishinzwe ubuzima ku rwego rw'isi ari cyo World Health Organization cyo dushishikariza ingamba zirimo nko gukaraba intoki kenshi kandi bihagije, kwambara udupfukamunwa, gushyiramo metero, kuba ahantu hari umwuka uhagije, aho badushishikariza gufungura amadirisha igihe turi mu nzu cyangwa se aho dukorera, ndetse no kutajya ahantu hahuriye abantu benshi kugira ngo duhashye iki cyorezo. Gusa nubwo bimeze gutyo, n'ubundi ikibazo kimwe kiragaruka. Ikibazo ni iki mu by'ukuri kiri gutera virusi kwihinduranya? Uko virusi ibizerera mu baturage benshi niko uko yihinduranya cyangwa se ukwihinduranya kwayo kwiyongera. Ibi bivuze ko uko virusi kwirakwira niko yihinduranya, nyamara uko kwihinduranya kwayo kugira ingaruka nke ndetse hafi ya ntazo ku bushobozi bwa virusi mu gutera indwara. Gusa nanone bitewe n'aho izo mpinduka zabereye biba bishobora guhindura imiterere ya virusi. Niyo mpamvu uyu munsi turimo turasabwa gukora ibishoboka byose tugahagarika ikwirakwira rya virusi kugira ngo tugabanye ubushobozi bwayo bwo kwihinduranya. Bitabaye ibyo, COVID-19 ntiyiteguye kurangira. Nyuma yagaragaye mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa, havutse indi ariyo Alpha variant, Beta variant, havuka Epsilon variant, Gamma, Delta. Uyu munsi haravugwa n'indi yitwa Lambda. Ni nantoreje iki kiganiro cy'uyu munsi, mbashimiye kuba mwakurikiye. Ni ikiganiro mushobora kuzajya murakurikirana mu buryo buboroheye cyane, muramutse mumanutse munsi y'iyi video mukareba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe mukahakanda, ndetse mwabona n'akazogera kaba kari impande yaho mubyibuka kugakandaho, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo buboroheye cyane. Ubwo rero nari Samuel Mugisha uyu munsi, naho ubutaha.